Izina rya kabiri ni izina Edison. Izina Edison rikomoka mu Cyongereza, risobanura umuhungu wa Edward cyangwa ukomoka kuri Edward. Edward ubusanzwe bivuga uwitangira abandi cyangwa se urinda abandi. Mu ncamake, Edison ni umuntu uzwiho kuba umuntu uharanira amahoro y'abandi no kurinda abandi, ugira umutima mwiza, ukunda kurinda no gufasha abandi. Uyu Edison rero nawe afite bimwe bimuranga. Icya mbere, akunda kuba inyangamugayo, honest. Icya kabiri, aba afite umutima w'ubuyobozi, leadership. Icya gatatu, arangwa no kugira urukundo n'impuhwe, love and pity. Akunda gukora cyane kugira ngo agere ku nzozi ze, motivator. Akunda kwigenga, independent. Ikindi, arangwa no kwihangana, patient. Ese abitwa izina Edison bakunda ibihe? Aba bitwa izina Edison rero, dore bimwe mu byo bakunda. Bakunda gufasha abandi no kubitaho, kugira inshuti nziza zizerana, kugira imyitwarire myiza no gutanga urugero rwiza, kugira amahoro no kwirinda amakimbirane, kugira ibitekerezo bihamye no kubaka ejo hazaza. Ese none uyu witwa Edison yanga ibimeze biti? Icya mbere, ubugambanyi cyangwa kubesherwa. Icya kabiri, ubutiriganya n'ubugome. Icya gatatu, umwuka mubi n'amakimbirane. Icya kane, kudashimira cyangwa kudaha agaciro ibyo akora. Icya gatanu, imikorere idahwitse no kutubaha abandi. Bamwe mu byamamare bahawe iri zina Edison. Uwa mbere, Edison Allant do Nascimento. Izina ryuzuye rya Pele, icyamamare cy'umupira w'amaguru wo muri Brazil, uzwi nk'umwe mu bakinnyi beza b'ibihe byose. Uwa kabiri, Edson Alvarez. Uyu nawe ni umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umunyamegizike, ukina mu ikipe ya West Ham United mu Bwongereza no mu ikipe y'igihugu ya Mexique. Uwa gatatu akaba ari uwitwa Edson Barboza. Uyu nawe akaba ari umukinnyi wa Mixed Martial Arts. Uyu nawe akaba ari umwe mu byamamare byitwa Edison, ukomoka muri Brazil, uzwi cyane mu mikino yo kurwana.